Hii ni kitabu cha Geneva Call. Hii ni kitabu cha Geneva Call kinafundishiwa kulinda haki ya binadamu. Tunaelewana? Hii ni kitabu cha Geneva Call kinafundishiwa namna gani utayua kulinda haki ya binadamu. Kuko mapicha fulani fulani yenye iko ndani ya hii kitabu. Hii picha ya kwanza yenye inapatikana kwa hii kitabu, hii picha. Hii picha inaonyesha kama usipike bombe ndani ya nyumba ya raia. Usipike bombe ndani ya nyumba ya raia. Kama uko napiga fuse isifanye nini? Isiingie mu nyumba ya raia. Hii picha ya kufuata. Hii picha ya kufuata inaonyesha kama hapana kutia andrin kumaji. L'eau ne touche pas, l'eau c'est la vie. Hapana kutega makombora, hapana kutega makombora mu defense. Jeshi tunaelewana? Boe. Tunaelewana? Boe. Hii picha ya kufuata. Hii picha ya kufuata inasema ukakamata adui, aumia kuwe wenu, asipokuwa wenu inafaa mtia kituo cha afya. Paske adui akaumia haiko tena adui. Tunaelewana? Boe. Hii picha ya kufuata, inasema nini? Hii picha ya kufuata inasema wakati unafunga soda, unafunga civil, hapana kwenda kumkidnap au muue ndani ya prison. Prison kwenda kutundika mtu ndani ya prison inakataziwa. Tunaelewana? Oye. Hii picha yenye nafuata hapa. Hii picha yenye nafuata hapa inasema ya kwamba usitie raia kuwa ngao yako. Hapana tia raia kome koro opaki, kome protection yako. Wewe unakamata population unamutia mbele. Ale wewe ndio ufuate wale wa bandugu yako. Tuko na winda wa fulani, wewe ufuate mbele wale bandugu yako. Vile FARDC nafanyaka biko na winda wa maimai ale. Banakamata population ale mtupitie mbele, wale wa maimai ni bandugu yenu. Inakataziwa kwa haki ya binadamu. Nikusema na wewe tangio leo hii vitu usiongezake kuifanya. Hapana kamata population anakuwa mbele yako nyo anakuwa protection yako. Ubie bapige masasi kamata ile population kusudi wewe sikukamata. Inakataziwa kwa haki ya binadamu. Amaganye genocide iri gukorerwa abatutsi muri Nord Kivu, abanyamurenge muri Sud Kivu n'abahema iri gukorwa na bande? Iri gukorwa na leta ya Kongo. Iri gukorwa na Kisegedi, iri gukorwa na FARDC, iri gukorwa na IDPS, iri gukorwa na SADC, iri gukorwa na Barundi, iri gukorwa na Wazalendo, iri gukorwa na Kodeko, iri gukorwa na Nyatura, iri gukorwa na Maimai ndetse n'abandi. Siko bimeze? Ni ntara hamwe FDLR zatwimuye iwacu zikazituye mu mirima yacu turayikeneye. Turayikeneye. Ngaho mureke muri turi. Ngaho twamaganye genocide. Twamaganye genocide iri gukorerwa abatutsi muri Nord Kivu, abanyamurenge muri Sud Kivu n'abahema iri gukorwa na bande? Iri gukorwa na leta ya Kongo, iri gukorwa na Kisegedi, iri gukorwa na FARDC, iri gukorwa na IDPS, iri gukorwa na twamaganye genocide ikorerwa abatutsi bo muri Nord Kivu, abanyamurenge bo muri Sud Kivu n'abahema bo muri Ituri. Under the heavy escort and cover of Congolese army armored vehicles, top military officers from the Southern African Regional Bloc began their fact-finding tour of Eastern DRC. They were on a mission to see how best their troops could help restore security in the restive region where millions have been displaced by insecurity. Chiefs of defense staff of SADC member countries then held a high-level meeting to assess the situation as fighting between M23 rebels and the Congolese army intensifies. It was a question of assessing the progress of operations on the ground and fine-tuning strategies for strengthening military operations. The chiefs of staff of SADC and the chief of staff of the DRC went to Mobanbiro in the town of Sake in Masisi territory. Their visit to Goma is a strong signal of the commitment and determination of SADC and Burundi alongside the DRC. Et la détermination de la SADC. The 16-member SADC regional bloc approved the Eastern Congo mission in May last year to help the DRC restore security.
An M23 offensive in the region has forced many Congolese to flee their homes. Most of them live in makeshift camps in difficult conditions, and the humanitarian crisis in the region is worsening. We welcome the presence of the SADC Chiefs of Staff here, and we think that it has enabled them to understand the situation here, having experienced the reality on the ground in terms of insecurity, because when they were here, Sake was bombed, 5 bombs yesterday. But some residents of Goma City are still not convinced that foreign peacekeeping missions are the solution. We remain skeptical because we know that the future of the Congo in terms of security issues can only come from the internal strategies given by the FARDC, the armed forces of the Democratic Republic of Congo, and not by the SADC countries. On Friday, as the delegation was traveling to the Sake area, M23 rebels threw 5 bombs into the area, visited by the generals, killing and wounding several people. And in another incident, 2 South African soldiers died and several others were injured in another M23 attack mid-last month. This week, United Nations peacekeepers handed over their first military base to security officers in eastern Congo as the UN troops began their withdrawal after decades of operating in the country. Aid organizations fear there will be a new humanitarian crisis in the region as the advance by M23 rebels threatens to cut off Goma City and leave millions of people struggling to get food and medical help. Sharon Baranga, CGTN. Le chef des forces de défense de pays contributeurs, des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Eufomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami Diaksi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Sake, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Nous avions parlé avec la délégation la question humanitaire d'abord parce que c'est ce qui est de l'essentiel de leur message. Après l'effondrement du front de Sake, nous avions connu un afflux de déplacés qui sont venus de Sake, de Kiroche, de Chacha et ils sont environ à 115 000 ménages. Donc ça crée de sérieux problèmes parce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et leur cri est arrivé à l'oreille du national et c'est comme ça que la délégation est arrivée pour une intervention d'urgence. La question des frais scolaires, en réalité, les autorités ont promis qu'il y a moyen que le gouvernement national puisse prendre en charge les élèves, mais nous on avait déjà fixé ces fonds à 100 000 francs par élève. En fait, sans y mettre les déplacés parce que nous devons les prendre aussi en charge sans qu'ils ne payent. Ce que nous attendons de la délégation, c'est la prise en charge. C'est vrai, au niveau provincial, on a essayé d'intervenir pour les abris parce qu'on a donné 27 millions. Il y a Fonarev aussi qui a amené les bâches, les couvertures et les bidons vides. Maintenant, on a besoin de vivres, on a besoin de produits sanitaires. Parce que c'est les besoins les plus criants, parce qu'il y a des cas de maladies avec la promiscuité des gens pour le moment. On a vraiment ces besoins de vivre et les produits sanitaires. Nous
nous sommes dans un régime d'information et non un régime d'autorisation. Donc, monsieur le maire, lui, en sa qualité de l'autorité, il est le premier à respecter la loi et nous sommes dans les principes de cette loi-là et ils doivent nous laisser marcher pacifiquement jusqu'au bureau du gouverneur en fait de lui déposer notre mémorandum qui est adressé d'ailleurs au président de la République et non pas au gouverneur de province. Voilà un peu. Notifié par la mairie? Non, on a accusé réception, mais nous sommes surpris que ce matin on nous dit que le maire de la ville n'a pas autorisé la manifestation et nous nous posons finalement la question, nous nous retrouvons maintenant dans quel pays finalement où les lois ne sont plus respectées alors que la Constitution nous donne le devoir seulement d'informer à l'autorité et d'organiser nos manifestations pacifiquement et c'est ce que nous ferons. La province de Nord-Kivu est en guerre, que font les jeunes pour contribuer à la paix? Mais ça c'est déjà une contribution, nous dénonçons l'ennemi, nous collaborons avec les autorités, nous leur fournissons assez d'informations, nous contournons même les jeux de l'ennemi à travers la communication et les réseaux sociaux. C'est que nous jouons notre part. Malgré cela, les autorités ne se soucient pas de notre malheur, de nos souffrances. Ils se focalisent seulement à collecter les taxes et les impôts et nous, c'est nous qui en souffrons. Et nous pensons que c'est le moment pour le président de la République de décréter cette province comme étant une province sinistrée au vu des multiples crises que nous avons déjà connues. Les camps de déplacés où les gens manquent de l'assistance alimentaire, il manque également les abris provisoires, il manque de médicaments, de l'eau. Nous pensons que c'est l'ensemble de ces éléments. La ville de Goma est maintenant là. Tous les territoires qui ravitaillent la ville de Goma, les territoires de Beni où on est senti tous les jours les camions de marchandises, les ADF continuent à massacrer la population. Et voilà. Donc nous sommes tellement pacifiques et nous réclamons de manière pacifique auprès du président de la République et à l'ensemble des institutions de prendre cette province comme étant une province pilote qui doit bénéficier des caisses de la péréquation nationale, mais également des solidarités nationales de toutes les confessions religieuses, des organisations humanitaires. Et ça va permettre à cette province d'être allégée. Aujourd'hui, les taxes deviennent nombreuses. L'interdiction des motards, la fixation des frais de participation de la main d'État. Vous trouvez que vraiment les autorités ne se soucient pas de nous. Ils ne se soucient pas de nous et nous pensons que nous devons les pousser à ce que nous puissions décrocher cette mesure d'allègement fiscal et social. Hii ni kitabu cha Geneva Call. Hii ni kitabu cha Geneva Call kinafundishiwa kulinda haki ya binadamu. Tunaelewana? Hii ni kitabu cha Geneva Call kinafundishiwa namna gani utayua kulinda haki ya binadamu. Kuko mapicha fulani fulani yenye iko ndani ya hii kitabu. Hii picha ya kwanza yenye inapatikana kwa hii kitabu, hii picha. Hii picha inaonyesha kama usipike bombe ndani ya nyumba ya raia. Usipike bombe ndani ya nyumba ya raia. Kama uko napiga fuse isifanye nini? Isiingie mu nyumba ya raia. Hii picha ya kufuata. Hii picha ya kufuata inaonyesha kama hapana kutia andrin kumaji. L'eau ne touche pas, l'eau c'est la vie. Hapana kutega makombora, hapana kutega makombora mu defense. Jeshi tunaelewana? Boe. Tunaelewana? Boe. Hii picha ya kufuata. Hii picha ya kufuata inasema ukakamata adui, aumia kuwe wenu, asipokuwa wenu inafaa mtia mkituo cha afya. Paske adui akaumia haiko tena adui. Tunaelewana? Boe. Hii picha ya kufuata inasema nini? Hii picha ya kufuata inasema wakati unafunga soda, unafunga civil, hapana kwenda kumkidnape umuue ndani ya prison. Prison kwenda kutundika mtu ndani ya prison inakataziwa. Tunaelewana? Boe. Hii picha yenye nafuata hapa. Hii picha yenye nafuata hapa inasema ya kwamba usitie raia kuwa ngao yako. Hapana tia raia kome koro opaki, kome protection yako. Wewe unakamata population unamutia mbele. Ale wewe njoo ufuate wale wa bandugu yako. Tuko na winda wa fulani, wewe ufuate mbele wale bandugu yako. Vile FARDC nafanyaka biko na winda wa maimai ale. Banakamata population ale mtupitie mbele, wale wa maimai ni bandugu yenu. Inakataziwa kwa haki ya binadamu. Nikusema na wewe tangio leo hii vitu usiongezake kuifanya. Hapana kamata population anakuwa mbele yako nyo anakuwa protection yako. Ubie bapige masasi kamata ile population kusudi wewe sikukamata. Inakataziwa kwa haki ya binadamu. Jambo. Jambo. Si jambo. Jina lako tafadhali? Renyo Lusasa. Renyo Lusasa. Wewe una titre gani katika armée ya wazalendo? Niko colonel de brigade commandant opération ya
zone 3 za Mayele. Zone 3 za Mayele. Wewe uliungana na Mayele wakati gani? Mimi depuis longtemps, wakati Mayele alipata grade kwa nani? General? General. Colonel. Colonel. Kabla hajakuwa general alikuwa ngali colonel. Mimi niko capitaine. Ulikuwa ngali capitaine. Oui. Ulipigana vita vya kutosha. Vya kutosha. Na kwa leo mna msimamo wa kukomboa Kongo. Niko na msimamo wa kukomboa. Marais wote washawahi kupita, unampenda rais gani? Niko napenda rais nani Tshisekedi. Asante sana. Tunakushukuru. Tunakushukuru mzee. De la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Bakeka yuko M23 ishobora kuba wenda yarahavuye, maze M23 ngira ngo ubushize munabyibuka neza ko twababwiye neza ko yari ifungiye Nzulo, aho yagize irya yarangiza igafunga imihanda, ndavuga mu extremité y'imihanda. Imihanda ukuvuga ngo umuhanda ubugabanije kabiri, hakurya no hakuno, baragiye bahishingira ama defense. Nyuma yaho bagira barya babeshya Katanyama, Abazarendo, FRDC, Sadeke, Abarundi, abacanshuro b'Abaromania n'abandi n'indi takataka yose yuko bahavuye. Bagira barya rero barishongora, bamanutse n'ibifaru. Minister abo batanzania ngo bari bagiye ndetse gutera M23. Igihe bamanukaga bageze hagati, minister ngo hari utugofero babageneye, ndetse utwo tugofero twaragiye tubomagura bya bifaru. Utwo tugofero waba utuzi ijambere? Utwo tugofero ni namakompora bagiye bakirwa n'urufaya rw'amakompora, nuko bagusenyera ibifaru bibiri, icya gatatu kirakomereka. Ndetse ku bantu bazi kugenzura neza, kimwe muri ibyo bifaru byakomeretse ubu ngubu ndagira nkubwire ko bamaze kubikoramwe imbabura mu birere, abantu bari kubyokerezaho inyama. Bwana Minister, ntago byarekeye rero ku munsi wakurikiyeho izo ngabo nababwiraga, cyangwa se abayobozi b'ingabo mu bihugu bitanu, abo twita CDF ibihugu bitanu, baravuze ati noneho reka tugere ahitwa za Mubambiro. Mu bintu Ekenge atavuze nuko babacanye nk'umuriro bakagenda biruka. Bwana Muhire, Ekenge mvuga ni generale umuvugizi wa FARDC. Yego rwose. Mu ijwi ry'akababaro kenshi ubwo yateruraga ijambo mu gifaransa kirimo ikiniga cyane, yagize ati les terroristes du M23. Byaba ari byiza ko nishyiraho cyangwa ntacyo, reka turivuge nta kibazo rwose. Yateruye ijambo avuga yuko ngo bari bagiye mu Ibambiro, bageze mu Ibambiro ngo bavuye Goma, ngo bagiye gusura. Ngira ngo warebye iki groupe Bwana Minister cy'abantu mu mvugo yakoresheje imvugo yiproteja, avuga ngo les terroristes de M23 bagerageje kuburizamo uruzinduko rw'abakuru b'ingabo ariko ntiyakomoza neza ko babacanye umuriro bakiruka. Minister, ngubwire yuko si ukubacanaho umuriro gusa, ahubwo ndetse amakuru atari ivumbi namfite kandi yizewe, nuko burya ngo hakomeretsemo abajenerali 3, ndetse wa wundi w'i Burundi burya yagize atya arakomereka, ku buryo ki Bwana Minister yanahise asubizwa i Burundi ikitaraganya kugira ngo arebe niba yabonerwa umuti wihuse. Avuga yuko byaba byiza ko atizeye neza ko arwariye Igoma batamushimuta. Ni kubw'iyo mpamvu rero Minister ni nawe muntu wari uri guforusa intambara, ariko intare za Sarambwe zagize zitya nyuma yo kubamishaho urufaya rw'amasasu ziba zirashemo abajenerali 3. Uwo nabashije kumenya neza ku makuru yizewe, ndetse ku mafoto mfite ntari busharinge kereka ku nkoramutima zanjye nizo nshobora kuyahereza, nuko ngewe mfite amafoto yari yageze Bwana Minister mu bitaro. Byagaragaye yuko yakomeretse, ndetse nta handi yakomerekeye kereka hariya, kuko nta rundi rugamba tuzi, sibuye yagengwa sitareho, yakomerekeye hariya igihe babamishagaho urufaya rw'amasasu. Minister, ndongera nkwibutsa kandi yuko uyu mujenerali yaraje akimara kugera muri Goma,
yagize atya aza bucece bwihishwa ajya muri hoteli ihenze cyane y'inyenyeri 5 ariko ngo mu mutekano mwinshi yari yizeye kumbe ijisho rya M23 ngo ryari rimuriho ku rwego uyu mugabo yagiye gutungurwa ngo akabona telefone ye irasonnye ngo ikamubwira iti twebwe turaba muri M23 ese wamenye neza ko twamenye ko waraye muri iyi hoteli. Amakuru y'abasesenguzi harimo gutebya bavuga yuko buryo izi ngabo za CDF cyangwa se abagabo b'ingabo b'ibihugu bitanu burya ngo mu Goma hose banirwaga n'abasore bo muri 23 mu buryo butazwi. No kuvuga yuko icyo gihe ngo insoresore zari zimuriniye umutekano ngo yazibajije uwatanze amakuru ngo zubwazo zavuze yuko M23 buriho hantu hose ukandagije ikirenge ngo baba bari kukureba ko nta watanze amakuru. Yanavuze byashize bwana Muhire tukiri kuri iyo nkuru byashize umuvugizi cyangwa se umuyobozi ushinzwe ubutasi muri cyangwa G2 mu ngabo z'i Burundi guhamagazwa kuza gusobanura utanga ubusobanuro. Nibyo koko yahamagajwe ubwo yahamagazwa kwa president yabajijwe ibibazo bigera muri 3 yaravuze ati uraza kudusobanurira ukuntu bashobora kumenya neza umugaba mukuru w'ingabo uburyo yageze muri Goma na hoteli yarayemo. Icya kabiri uraza kutubwira isano ufitanye na M23. Icya gatatu bwana minister ngo yabajijwe isano afitanye n'abatutsi Karabaye. Minister ntabwo ikiri intambara tureba ahubwo ndayishimiye we yayigize intambara y'ubwoko bwana minister. Ubwo ntabwo twamenye ibisobanuro yatanze kuri icyo kibazo cy'isano ngo afitanye n'abatutsi. Icyo tuzi cyo nuko minister ibyo bintu yabibajijwe niko byagenze minister. Nibyo koko amarira aracyari yose ku mpande zose ndavuga ku ba mercenaires kuri coalition ya FARDC n'abazalendu ndavuga kuri ibihugu bitanu bya SADC biri muri karere mu bihugu 4 hakiyongeraho igihugu cya gatanu cy'u Burundi twakwita nacyo kare aba mercenaires kuko nta muryango baje guhagarira muri kiriya gihugu urebye ko baje nk'abacanshuro nabo bwana Muhire. Urakoze cyane minister. Hari ikindi kintu cyabaye mutaje kumenya ni ikintu minister navuga yuko cyaje gutera abantu ibintu umusukusuku nuko bagize barya minister mu misi yashize igihe za drone burya zasenyirwaga ku kibuga cy'indege bo bwabo bazirasiye minister bagize barya ntabwo guhera uwo munsi Njike Kayiko ngo yigeze asinzira minister. Ibyo nabyo warabimenye? Nibyo koko Njike Kayiko ari mu bihe bibi bikomeye cyane kuko n'uburyo yateguragamo ijambo cyangwa se imbwirwaruhame aza gutangariza public cyangwa se itangazamakuru mu by'ukuri ngo bisaga byaramugoye cyane. Abashakashatsi bari kuvuga ko ashobora kuba yaragize ihungabana bitewe n'ibi bitero bya 23. Si ihungabana gusa aho yanagerageje kujya kuvuga nyuma yo kubona bimuyobeye yarangiza akajya avuga nk'uri kuvuga indimi. Yagize cya aravuga mu magambo ye yihariye avuga yuko ngo indege z'u Rwanda ngo arizo zaje kurasa ngo drone z'u Rwanda arizo zaje kurasa ngo ziriya ndege zabo ku kibuga cy'indege. Ariko minister wibuke yuko twebwe twiboneye abazarendo bo bwabo bivugira yuko ngo aribo barashe biriya bisasu ndetse ko amasasu ngo yahubutse nyuma yaho yarakurikiwe na wa musirikare warashe RPG muri Stade de l'Unité i Goma yarangiza bakavuga yuko yamucitse. Minister icyo kintu cyo ukibona ute? Narindi mu bijyanye na technique mu by'ukuri kugira ngo tureze no kushaka andi makuru ari kuri murandasi. Mu by'ukuri iki cyo nkuko nabikubwiye umuvugizi w'ingabo za FARDC mu karere ka Nord Kivu ubita Njike Kayiko Guillaume asigaye afite ibinyoma bikomeye cyane aho mu by'ukuri usibye n'abandi bose ntawe ukimuhereza umwanya cyangwa se ngabe yatinda kubyo yatangaje. Uranyumva neza? Uranyumva hano nari kuvuga hano ndakumva neza. Nanavuze ko burya
muri iki gihe umuvugizi w'ingabo za FARDC ni Jérôme Njike Kayiko mu gice cya Nord Kivu. Mu by'ukuri nta ukimuha byo twakwita credibility, nta cyizere namba bagihereza amakuru ye. Turabikirije, murakoze. Yego murakoze namwe. Igitangaza bari abantu bamaze guta umutwe basigaye babona n'imirabyo y'inkuba bakavuga ngo M23 yabagezemo. buriya rero gutsindwa nta gutsindwa kundi kuruta kuriya. Umuntu kuzajya abona imvura ihinda, yabona imvura ihinda, yabona imirabyo bagatangira bakiruka. Zirangabo zacitse morale, komandema yabo yaranze ku buryo basigaye bisubiranamo. Gutsindwa nta gutsindwa kundi kuruta ukunguku. Ngiye kuri topic ngewe ngo niki twasaba M23 nifata Goma. Icyambere M23 imaze gufata Goma, ikintu igomba gukora ni ukubanza gushaka umutekano w'abatuye umujyi wa Goma. Kandi ntabwo ari ikintu cyoroshye umujyi utuwe n'abantu barenga 3,000,000 kugira ngo ushake umutekano mu mujyi wa Goma. Abaturage bose bafite imbunda, bose bamaze guhabwa imbunda. Kugira ngo hagarure umutekano ni ikintu kizasaba M23 imbaraga zikomeye. Zasaba kandi imbaraga zitari militarire gusa, ahubwo bisaba na diplomasi ikomeye, kubera ko mu gihe yabimaze gufata Goma hazabaho pressure, hashobora kuzabaho pressure. Nta nubwo navuga ngo bishobora, ntabwo I'm not guessing, niko bizagenda n'ubundi. Igifata Goma hazabaho pressure y'ibihugu by'amahanga. Kugira ngo ifate Goma igomba kuba yiteguye neza yuko iyo pressure izabaho kandi izi nuko izayisubiza. Hanyuma igashakira umutekano abaturage bose bazaba batuye umujyi wa Goma, kubera ko bizaba bikomeye icyo gihe M23 ikimara kuhafata cyangwa se ikigeramo. Ari abaturage bamwe bazatangira kwica abandi, cyane cyane abamaze guhabwa ziriya ntwaro. Bazajya bashaka abandi bantu cyane cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ngira ngo umuntu uzajya uvuga ikinyarwanda ari mu mujyi wa Goma azaba afite ibibazo cyane, kubera ko bazaba babahiga kubera intwaro zamaze kunyanyagizwa. Rero mu byo bazakora bya mbere, ibyo nasaba bazakora bwa mbere, icyambere ni ugukora isaka, no gusaka mu mazu bakambura abaturage bafite intwaro, bakabambura intwaro. Hanyuma bagashakira umutekano abatuye umujyi kugira ngo bamenye ko neza batekanye, kuko umutekano w'abaturage ni wo wa mbere ahantu bamaze gufata. Burya acyambera bari kugira ngo bazana umutekano aho hantu bafashe, kuko kugira umutekano aho hantu ni nako kugira umutekano kuri M23. Burya nayo nibwo izaba yizeye umutekano wayo, kuko iyo abaturage bafite imbunda, hari igihe muba muri abasika muri kuri patrol, mwajya kubona mukumva isasu riravuze, mukabona mugenzi wanyu mwe baramurashe, mukayoberwa naho isasu riturutse. Abantu bakazajya barasa bari mu mazu, nka bimwe byabaga mu Rwanda. Abacengezi babaga bari guhinga, abasirikare bakabacaho, bakajya bakabona barashwe n'abantu bari mu mirima bari guhinga, kwibaza bigenze bite. Rero icyo ni cyo kintu cya mbere, gukura imbunda, intwaro mu baturage. Icya kabiri ni kuzakoresha inama abaturage, bakabigisha kubana neza mu mahoro, bakabigisha ko baje kubarinda, baje gushaka guharanira uburenganzira bwabo, nkuko n'ubundi bagiye babigenza ahandi, bagahuriza hamwe inama, bagaremesha inama, bakababwira ati ntihagire umuntu uhotera mugenzi we, mwese muri abanyekongo, twese turaharanira uburenganzira bw'abanyekongo bose. Icyo ngicyo nicyo kintu kizazana amahoro mu mujyi wa Goma mu gihe baba bahafashe. Ikindi ni ukuba bafite noza diplomasi iri hejuru. General Sam, ukiraho nakubaza ikibazo, ugize utyo uti bagomba kuvana imbunda mu baturage. Ese aba baturage ubona bizaborohera kuvana imbunda mu baturage? Ni iyihe strategy uri kubona bakoresha kugira ngo abaturage batange izo mbunda? Rero bwana Muhire nkubwire, ntabwo byoroshye, nibyo ntabwo byoroshye, ariko nicyo kintu cy'ingenzi cyambe, kubera ko mu gihe abaturage bazaba bagifite intwaro, nayo M23 ubwayo ntabwo izaba iri safe, nayo nta mutekano izaba ifite. Nakubwiye ko bishoboka ko muba muri kuri patrol, abaturage bafite intwaro
ujya kumva ukumva amasasu ariko ntumenye ngo amasasu ari kuva he, kuko bamwe hari abarasa bibereye no mu mazu yabo. Niyo mpamvu ari ikintu cya mbere bakwiye kuzakora kugira ngo bambure abaturage intwaro. Strategy navuze nuko bagomba kuzasaka mu mazu, bagomba kuzakora umukwabu, bakazajya bajya inzu ku yindi bagasaka bakaroreba ko nta ntwaro bafite. Bwa mbere bazabanza bababwire bati umuntu waba uzi ko afite intwaro ayizane ku mahoro, bababwire bati babashishikariza bakoresha inama, bababwira ati nta muturage wemerewe gutunga intwaro, turi hano kugira ngo tubacungire umutekano, umuntu uzi ko afite intwaro iwe mu rugo ayizane hano, nta kibazo, ntacyo tuzamugira, ntabwo azakurikiranwa, abantu bafite intwaro muzizane hano, twebwe turi hano kugira ngo tubacungire umutekano, nta muntu wemerewe gutunga imbunda mu rugo, intwaro mu rugo. Hanyuma yaho bakazakora umukwabu wo gusaka mu mazu, mu makaritsiye, bakazajya ijoro rimwe bagasaka karitsiye imwe, irindi joro bagasaka karitsiye imwe, bakareba ko nta ntwaro ziri mu baturage. Nuko nguko byakorwa. Naho igihe cyose batazakura intwaro mu baturage, n'ubundi hazaguma habeho insurgency zimwe na zimwe z'umutekano muke, kuzajya wumva ngo umuturage kanaka yapfuye bamurasiye ahangaha, rimwe na rimwe bakarasa no ku basirikare. Ibyo ngibyo bigomba kuvaho. Ikindi nuko bagomba mu gufata umujyi hagomba kuba bafite diplomasi iri ku rwego rwo hejuru, kubera ko hazabaho pressure y'ibihugu by'amahanga. Bazababwira ati nimuvemo, biragenda gutya, nimutavamo turabafatira ibihano, turabohereza ingabo zo kubarwanya. Bagomba kuba bafite umusimamo na ntuzana resistance yo kuvuga ati twebwe mu gihe dufashe umujyi wa Goma, either nukuwugumamo cyangwa se niba ari ukuwufata bakongera bakawusohokamo. Ibyo ngibyo ntabwo navugira M23, ariko ngiye numva bawufashe bawugumamo nta mpamvu yo kuwuvamo, kuko kuwuvamo byaba bigiye kwisubira, amateka agiye kwisubiramo nka bya bindi byo muri 2012 ho babashutse ngo nibavemo, ngo barumvikana, bamara kuvamo bakabahiga bakabateraniraho. Rero bisaba ko mu gihe bafashe uriya mujyi bagomba kuba bafite diplomasi iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo bagomba gukonvisinga amahanga impamvu bafashe umujyi wa Goma n'impamvu batagomba kuwusohokamo. Ikindi gishoboka bamaze kuwufata nuko hashobora kuzaba diplomasi yo kubashuka. Hari igihe Kongo ishobora kuzavuga toke, ubu ngubu noneho turemeye twaganira, ariko kugira ngo tuganire nimubanze musohoke mu mujyi wa Goma turaganira mwawusohotsemo. Iyo ngiyo ntabwo ikwiye kuba option, kubera ko ibyo ngibyo byarabaye, kandi nabo n'abantu bakuru, nizera ko bitazongera kubabaho byo kubashuka ngo nimusohoke murekura ahantu ngo turaganira mwahavuye, kuko bamara kuhava bagahita bahajya, bamara kuhajya aho kugira ngo baganire ahubwo bakabarasa. Ikindi nuko bamaze gufata Goma inzira zaho zimwe zijya Goma, n'ubundi inzira zijya Goma barazifunze. Ubwo nuguhita basohora itangazo yuko ikirere cy'ahantu hose hafitwa na M23 ubwo ngubwo kizaba gifunzwe, ku buryo nta ndege ishobora gucrossinga muri airspace y'ahantu bafite batayihaye uburenganzira, kugira ngo bizere umutekano wabo. Ngira ngo nanone ni diplomasi navugaga, bamaze gufata uriya mujyi nuko M23 igomba kuzamura diplomasi yayo ku buryo bagirana abadiplomate ba M23 bagomba kuzajya basohoka bakagirana, tukumva ngo bahuye n'umuyobozi runaka, abayobozi b'ibihugu bagatangira bagasohoka bakagirana diplomasi iri wide n'ibindi bihugu. General Sam, wone icyo twakwibutsa nuko iyo diplomasi n'ubwo rutanze ibyo bintu bikorwa na 23, aho twabonye abayobozi cyangwa muri diplomasi cyangwa se biro politique ya M23 muri Tanzania, twayibonye muri Nairobi, yemwe twayibonye iri kumwe na president cyangwa se umuhuza muri SADC cyangwa se mu biganiro bya M23 na by'akarere ni Laurence mu president wa Angola. Biragaragara ko icyo rushaka kuba kubijyanye na diplomasi rwose, ahubwo diplomasi ya M23 iri ku rwego rwo hejuru cyane. Izo ngero ngo haye ndaguha umuhuza wa Kenya bahuye nawe uriya president Uhuru Kenyatta,
babonanye nawe, perezida bagiye muri Tanzania, bagiye mu Burundi, babonanye na perezida w'u Burundi mu gihe yari akiyoboye umuryango w'uburasirazuba wa Afurika y'Uburasirazuba, bahuye na perezida wa Angola. Icyo wabashinja ku bijyanye na diplomasi cyaba ari ntacyo rwose ku bijyanye n'urwo rugero rutanze. Ibyo barabikora kandi ni uburyo bugaragara. Niba ayo amakuru utari uyafite rwose, narinze ngo nce gatoya muri iyo summary y'icyo wari ushatse kuvuga. Murakoze. Oya bwana minister, ntabwo navuze ko M23 idafite diplomasi irayifite, ariko izamura urwego rwa diplomasi yayo. Yego nubwo bahuye nabiza ayo makuru yose ndayafite, ntabwo M23 nta kintu na kimwe ntakurikirana, hariya bintu byose ndabikurikirana. Barahuye ndabizi, ariko diplomasi ngewe icyifuzo cyane ni mu byifuzo byanjye, ntabwo ndi kwivugira ibyifuzo byanjye binkurikije na titre. Nuko niyi ntuza topic turi kuvugaho, nkurikije topic turi kuvugaho, nuko izazamura diplomasi yayo, kuko nimara gufata Goma n'ubundi uko M23 wifatwa ubu ngubu bizahita bihinduka, nabwo bizahita bihinduka. No kuvuga ngo igomba nabwo kuzahita nayo izamura diplomasi yayo ku buryo ishobora noneho kuzagifata n'impapuro aba diplomate babo bakagenda ku buryo bajya no muri UN, noneho bakajya gutanga bakajya kuvuga impamvu bari kurwana n'impamvu bafashe umujyi wa Goma, ku buryo tuzajya tubabona. Hariya buriya rwose ibyo uvuga ndabyumva neza, kandi nawe ushyire mu nyurabwenge. Niba umuntu afite diplomasi ari muri Sarambwe kuri rwego, ari mu ishyamba, ari munagana, noneho ibaze yabonye ibiro muri Goma, yabonye aho yakira abayobozi, afite ikibuga cy'indege, afite aho communication irambuye. Urumva byanze bikunze dushize mu nyurabwenge communication yabo cyangwa se diplomasi yabo noneho izikuba inshuro zirenga amakuru. Exactly, ni icyo ngicyo ndi kuvuga, kubera ko dukurikije igitopic kuri kuvuga mbese ni iki twasaba M23 nyuma yo gufata Goma. Nicyo ndi muri make ni ubusabe bwanjye, ndi gutanga ubusabe bwanjye. Reka tugushimire, kandi mu by'ukuri muri amaspace atandukanye barimo abantu batandukanye baje mu buryo butandukanye kumva izi space zacu. Ndumva nk'ibyo byifuzo mu by'ukuri ari ibi byifuzo byiza kandi abantu babagize. Reka twakire Fidele, niwo waje akurikirwa na Bosco ndumva Muhire, ariko baje bakurikirana. Murakoze cyane, ndabashimiye Muhire, Minister ndetse n'abandi bose bashobora kuba bari ahangaha. Iki ni ikiganiro, ni ibitekerezo, abantu bari mu kuja mu space atandukanye.